number 253. 253. Mani tani hayang chinda. Taman yobe kumbu te wang lak china chamse yong yang ai hem chalokha hem number 100 oba taman wang tang ngoi taman chamse yong ha Jesus te kan phuan lo ka Jesus se chi chang lo ka moi mon wang ai mo che a mai te mo che te ta ki over the man wang ta ngoi ang sin hong le phong mai ni na meng lo over Jesus nghe lo ô quên nghe bơ lo lo nghe nghe bơ lâm na cái hoàn tâm mong có mà vui ya tâm lo
yaha hongli etama lokalai bu wei palan the mungmaya yanang kawanga numan ayen tui show yelak pa muye mana tamsi muilan da namai chanda wang shampai ishi angbu teman pai reverend yomba social new palan reverend lan in your government me NGOs me wei new wei palan in your Christian ma kana taibu Christian katalan ni walk mong ma yui shin yu nana toiling social na sangshi ngo yang ate ni nya chipu ni kawang kamjing da pai lak ni nyo kawang da fana falak ni sa au shin tai eta wa de ni chau kamjing da pai ok taki muilanda mong mai ya nang kawang ataman muilanda mui mana tampa tini tamana Jono tai lak katau tai dem kawang alam bui lak china se tawa chau lai cha ilak tau yang pai ma tawa tini bu yo pai kambu tai dem kawang yak tafana fa yo lak china se reverend o mangop reverend landa yo patong nang tawa chau lai cha tau kia inang o yungwan pa da minyong fa dau hang chingne iya mainang iya kan bua akim yinang o kawang lan dokta kawang da minyong fa dau iya kan bua akim yinang o yungwan pa lan dokta yungwan pa da minyong fa dau iya kan bua akim yinang i cha shenga yasanyali ayong linga ok iya kan bua akim yinang hadawa kawang chau lai ngau nang sayop lak chingna se reverend landa tonga chau ba da ba yongwan ba kawang nang amoy mana dambo da ba nam nei shom hibak ayana mai china kawang nang da yalak pa menyong bu panang ayang nang kadalan nang achau kimching yama bai dige ayang nang da yob kema lok alaya hada ba tu sholili wanga dainang awang bu akim dungoi se kawang nang angkamong nang bong buki yob kema oglak china yawang yungoi yok asang bu yapan ngobu kawang nang tuman anu amyang se nang achau dam yang pa anu kasi ya ha bo do she ha bu tuman hang yo tu ngai nei tambe ada yok nok mong hayang ada yu ching pan sai kawang nang da pan fa boy nang hang kamong nang mong ku ke awang ba bu akem dong ngoi se kawang nang tai dam ni mai chonok lak chne lamoi pa se yanyi ba chi su ke so pan fa yom nang dalan so ba no mong ai tini bu yo bai kambu tai dem kawang yak tafana fa yo patambu reverend landa mong mai yanang kawang anuman yen tu show yalak pa muye mana tamsi sabu hibak ma hibak yu ngop bu kia reverend sai pa sa apu de hibak pa tamnang Ipak phá bây giờ ông mày nói kì, chỉ lắc năng ngô chỉ nè, dùng bơi, thật đâu à, 나가가다란, 유족양 아가다낭 장을 리, 오피스 모 리병, 가리 모 리병, hospital 모 리병. Tắc yang lý bữa chế tôi linh trắng linh lý kim bồ
kidney jinang buyang sa, lungs anang buyang sa, mongfang jinang buyang sa, wukyak anang bungu boy sa, haka mangbu bungi yang a. Nakala misinalan konya bu lan meeting ayong cha ngu buma. Konya pangkim delegate la te ngoyang ge hatu ngo ine ibai. Missionary lan meeting yang a. Nakala ko manta haki nyanya ge. Hatu 1986 ma. Naka yu makin buyang. Yu jok yang balanda konya wah te kilo yang te fai te konya hibak minyango. Awana kata syakhu siang a. Lai nyanya ke. Hatau nyan bu lai. Nagaland Chief Minister Eshi Jamingo yang ke. Konya pangsim Executive Secretary na Reverend Miam Ngoyang ke. Tapi 1989 ma. Hatau ek pasang ke. Hatau ek ta. Nagaland Liquor Total Provision Act semenang. Hatau sentence a. Nakakatok ma nakakatalan na awo yu aying lak. The Total Provision Act. Awo yu aying lak. Complete yu aying lak. The Total Provision Act semenang. Hatau pasang phai ma. Kanja tuloy may ngoyang ke. Many 27, 28 accords House ma. Ngami ayong cha. Total Provision Act hatawa lit na mela. Sa chayang ke. Live. L-I-F-T. Live. Hatawa katala mabuji sinja hatawa kobleriya. Live meaning 1989 Total Provision Act Nagaland Liquor Total Provision Act hatim yang buah tawa ta angha naka yu aing ba yung olak yang hatawa binyang kai se ejenta paibu ma hataw ta live chena L-I-F-T live live aje live kada ada ma live che chayang tawa hataw ma awen kunyo yung laksi tak si ibu awen na lese ta kanting sanga buma Yimna along ngau yang ke, ajo ngau yang ke, mua tu si ngau yang ke, ning si ngau yang ke, ayang ni furi ngau yang ke, alo lana ye yo, hado da mong meng leibu, hado wa majority minority ala kai, tau leibu ma, tau tak tapung sinta, phone me yang ke. Taktabong sing nang executive Nagaland Baptist Church Council General Secretary na nangoyang hado eka pass puda hado pumanok nyan mo pass puda nang hado Nagaland Chief Minister full medok hado lim na tamengo sa ito sa taktabong sing full me yang ke ito YouTube chaling boy pong sing YouTube malan ego nang bai hado ma TV ding ya tai bu ma decision ya ok. Hayang hadaw decision ya ok huang. Ni furio ibuang. Pumenok pressure loinang ke. Tinya tayang ngwa sa lanyang ngorang bu. Hayang boy sa lip lemo hadawa anglak eka hadawa anglak sa YouTube lingyang ngorage YouTube chaling bua liquor is not religion sa hadaw YouTube ta tawa chanyang ngora bu liquor han religion meng na chatuni yango mineral water yango ayang hadawa sakchi jahayango halak item jayango how it can be religion
나가다는 나 바이블이 이브양 리클 하다마 가다 쪽락 케미컬 ngo나 가다 쪽락 클로로폼 ngo나 가다 쪽락 힘 한양 ngo나 따우지나 하다 유마점 가다 둘락 케미컬 ngo다와 리브가 더케 religion teman lan apa there's so many religion all religion in the world are going to be destroyed must be destroyed the legal must be destroyed sẽ nhớ bây giờ ba legal hàng na religion là mấy à bao bu đâu à di sinh bu tao cái tên năm nó mà tao yêu bu à 1989 mà you ta yung hoa sa ek passport au pas pasi nalang government na nalang government ai ngu bisi hawan da chief minister na esi jam mingu bu Nagaland Baptist Council general secretary na takta pangsingu bu kunya pangsimu reven yam jigrep sing ngu bu tama hungry strike Sinyal yupuma, dengan mangkap ombu, pajamu pun ombu, tewahawan de jiran mengubu. Hakaling apa yang faida menyia, hadau resource na binha, yuwa ing bajing orang se agenda pai bengi yang tawa, yang ngomong meng. Le ngubu ngau ibai. Saa government versus pumanok onang bu. YouTube liang ona bo, I can challenge all Nagaland missionary. YouTube ona bo, I can challenge all theologian. Come on, YouTube ona bo. Legal is not religion. Come on, I can teach you. Come on, YouTube ona bo. Tahu jenis tahu, hebat ya buat. Asong wanda. 50% na you mamabu 50% na Indian Army growing attack operation mamabu naka phagta ngi sianga 50% na yanyang mabu hawanda Reverend Michael Scout American missionary Nagaland bo Rebel Longri Assam Chief Minister Bibi Julia hada komodinali yanga ceasefire yanga itambu hadawa one day ceasefire hadawa 6 September 1964 one day ceasefire Indian government 2 days ayolak one day Indian government can possible one day ceasefire single day sefa bujayo fire extend nga hadaw ceasefire extend teni 2024 ngoy yakem nangbu te manaka Christmas yo okpu layo nyo okpu college so ongbo assembly yo shotakpu tibile manata okpu hadaw kaya anyo imana hadaw limle melak bahang na paibisi kama imana taibua Naka government lana tingin anang buyang, income hangu anang. Tahu kay, you mangin nang jang talak onang ge si ibu ma, hakang wai buyang. Hada you license district makada Japong the falak sa Nagaland ma district panmok onam kay. License panmok falak. Yang hada license dia 60 lakh falak. 60,000 aja 60 lakh falak license ada hadawa good service tax GST senang hadaw GST omyang kamana ya solak yudu kalai ba yobu ejing nemelak sokai de phasoyang bu acha hadawa license da au yedalak minisalan he tolak janano hada minisa license jingnasa 60 lakh am pha bu ji ma constitution de pai bengin halak i jingin aji bu khai
haga kon kelak misinalan to man hada hang masing besi kawang ya hat man ngai yang orang ja iman nok yising iman mobile yising iman lambung asing yang kawang tu man ngai yang orang ja tau jenis 60 lot into 60 ml ke ma iman one time 36 crore tau lah hado 36 crore phải tibila mai talas bilang yang tibila ba mintai ja tau namanya nga missional ni bua you phải có tông nhiều linh lấy mà cả ta là ya ha wang tang tong lak chính là ya ha phải dân ăn ha sẽ ibu ja hả ta nói nó mang đi ibu à you ying cái mà you ying bu nóc tới mà đầu trả hơi quan hình Luke chapter apong panmani tawa mini hibok alagang yang betul mangon abu nok saja makata nyingo ko makata nyi telak 49 to 52 ngoi edo Luke chapter 12 verse 49 to 52 edo tawa sa mini hibok anang lagi nage nok saja makata nyingo ko makata nyi telak Lúc sau giờ mà cá ta ngao còn mà cá ta ngao chấm sẽ tí lọc, hạt đâu cá ta ngao ý nhụy bảo phải chấm sẽ tí lọc, tới cái mà thằng hắn có coi nhiều lọc, hắn có bảo vệ ép lọc, hắn ngon đâu bù, anh yêu, chỉ suy em đâu bù, từ quá, chừng mấy gì chứ, yang lâu phải bay bù giá xem đâu bù chỉ suy, chừng mấy lắc thì nó bay bù ai chứ, từ quá yang lâu bây giờ hạt đâu mini Amin itu betul lah yang bungok lah kaca. Amin itu betul kami lan se yang kalau kaca. Tapi hadu tak si belana luman bi pan melak kaca sibu. Saat Nagaland government masjid house 60 katalan hadu lana lemon sayang o. Tapi theology kan nol phải kata cahaya yang uyang o. Tapi jen eman ngau ya. Iman yalang nyimo hai uyang, iman Allah nukui pungwelak hai uyang, iman project hai uyang, iman yinglak hai uyang, Christian kansan mahanga anga bukai. So kai hadau 60 ml ya, pumeno ko yob yang dai guda, hadau misho yang yob yang dai guda, iman yu yinglak saya hang le siang bu, tahu baca hadau jenai buai, anu luk lam ye buah. Khojama kata 99 It's okay. It's okay. Maybe wrong, maybe right. Ya boy. Syria chadwa kata cha marang bu. Hadau kata cha mantau. Khojama kata cha mapu mantau. Yamlak chingna Christian organization ngai bu. Hadau yamlak chingna missionary commission ngobu. Hadau yamlak chingna theological train ngobu, church training ngobu, hama 99 is okay. Yang boy kada jam mantau bukai, hada mantau begini tu mana missionary commission ni bu, church organization ngorang bu, biblical training ngorang bu, hama hada mak bu ausi semua, using balan mak wayango, using balan na ausi, teman na halan yang. Teman tahu teman sanyang, teman huyam lanyang, yuing lak au siang besi, babula government Nagaland yang, au de tela, tahu jenis among de tak pua, kawang de yob yang kau tu ni lingkai dah betul, I challenge command theologian, command si bungau dah, ada yang tanah ke, I challenge command missionary, command ibu dah, ada YouTube dah tahu tak nak ke, tahu jenis saya. Tapi pangcim tuai walan di yang bung, hadok pas kema, konyak krisalana, mon bu kui ma assembly itu mana yang kemha, yang itu mana fast unto death, mali itu mana fast mengha, hadok yang mana ke,
1986 mga Nagaland missionary umyanga assembly to ongbu kai onglam missionary to me siyanga yahab yopuda tao ba hangi yi yongwana jingna esi jaming wanda Naka Liquor Total Provision Act pass puja teninga hadau ta angkai se agenda phabuda hadau mong yamai using balan Apple Bible jangan ke hadu tu samine Saint John chapter afongni tema kanama sadimo nok chama yujang yang ona bo sadimo chama jisu yu yang ona bo yu ta yang je nomai ko nya bua ta lai sa yu tu me nang bo jisu a bo yu ayang ja nama nama afong pan manga buta family eda Jishua bo yu aying ja. Isaiah lai phong ni ta family edo. Nanga yu ta ying. Order. 1 King chapter 16:11 yan edo. Nanga yu ta ying. Noksa ai sai malak family lan si complain malak. Livia phong tat pan mai si. No man yu ta ying. Hata ngonambu, Bible yu ta ing cha se ye cha se ibu jene ibu, tahu kai Bible yang YouTube linglak ompong, Bible YouTube linglak ompong, tak kai sa Christian kata ni lingbu YouTube ma kata malak ngonambu, tahu kai hata ngubu temana, tiap pai ya, yu ying bu kata naga mata angfa se yopya. 유다잉 하여 야상양 원하부 사지 님을 되는 게 유용하세요 예고하다와 지수에 붙기야 때와 정말 듣는 바이브 아재 양로 양 바이브 제고 때바 봉매 부자 혹락 니양 이부자 때가 녹사 먹고 가다란 가다 강옥만 가 점점 뒤위양 Luke 11 chapter 49 52 8 Kata nyu ko makata nyi jam tiwiang hadalan ti mang inyu ibada maya mako tampiang tau ba pongma krisalan hakon yu lak tau kai yuwa aying lak jauh sa yup kai sa hadau tisin manya ja kaman tisin manya ja bumenok ta tong ha sinang bu tau kai October ma kue mama missional meeting lak ja tau kai ma hangai tau yinga ma tamana procession, rally, agitation, ke mengolak jenazah, tak kayo jahat ngau ibai, mong tak pengau ibai kau ngau jeja, numan yelak nak jenah ngau ibai, ngau haja ni mah teman jahat wang, muiman ngau nemang tanpa sedar, numan dah yopo tu pengau ibai. Thank you. Tini bu teman naga cuan pai fenelaya. Reverend Bab kaya hangi ba ngau tam ya pai aku nge yok mai chai ya nang pai sha mong ham ta ina ngau tam bu pu nang de ka wa ngai yelak pa mui man tam si tini teman pai hem lok lak ching na sa akung nye yu ngo nang awang na akung cha da awang na pa chai atun hai pa chai nyai wang ni mi akung da awang na pha tam nang Ulan namai. Praise the Lord. Hallelujah. Sa temni lok lak hema nagamis konang hadau tai dala muktu mitha mundu tida hadau.
Urjana mano kan bi manulaka kisamari olda hoise dunia to kondo hosa kondo misa saboleto kiman bipal manuho kota kurakan bibisi bitakuri somano pradai tu bisi balasiko Bichititai paraiso oldakuri Bichititai paraiso oldakuri Thank you. Kawang mikti siwa lokalay tambo pa chay ni damong maya nang kawangan ng niyan ilak po muy mana tamsi sabu ibang mga taman pay topu shay po hayang takpalan ching ne yopu hibak nyum bada fa tamnang Yui ating lak pu fei. Oyen hoyak lai pama. Hayang ayan mokyan hama. Anu shingin me. To bu ya bai dige. Kawang ngeng onang hayang apu menok so chinga. Mong maya pun ya nang kawang ajalak pu muhiman lak. No man ching pan phong kong kembu kem ching da ya bai do. Tau menaksi tau kan me hak yang wang mana ngolak. Atu tu ke lay do. Hayang numan ngilak haka wang tang tawalan tawa eplak. Hayang tawa numan tang me maibu tuilam alam lili sokotam lak. Sosan balanda tobu ya bai lak jenese do bai bak epna. Hymn number 385. Yung wan ya ya nang nang cheng na ben ya ya kai ya mong chang se nang hang ke mong la kai tao ki linh tam pa aya nang mong aya ma mam sa kem na tam pa ang awang nang aya ya ang pa hem lok tam tam ang pa em lok tam tam ang en hai hon kong kem pu ya tao pa lang sa ya ya ayan hai pa sa
Tini itana garme exam fa ngonang ke yopum ompase men anang hayang boy dama anu tobu ya pa ngonang kawang chan yeglak e jingne te do yoblak Thanksgiving offering ada Montown Council kaya ada mangin haja konga pa ngonang council da nyina muiman tamsi STEO Tizet mubu nyuma M Narola tai gama teman bu menok member na chinang buyang hayang boy e jingne jingmai lam lenga yopum ompase tama ngin haja panmenyi konga hayang ngonang hayang panbong sinang kawang ayalak pa muy mantam do hayang tak mai dambu jina ali walu ward mabu ngin konga pa ngonang kawang ayalak muy man watching area mondown bulan prayer and fasting ya bu do bu ngin haja ngau pa ngonang do dokter mabu e yikimbu pa ngonang kawang ngirgi sa do man cham se yupi bakyalak hayang tama singin salak jina se yong bu sosan balan akung ye kau de chama mi lak chine se toi ko le lak chine china dam nang tak palan ninge yong lak chine to kawang ngau ilak hayanga oyen tanap umai dam lak yahu pai ngonang gi nang ating lak pu fai nang ya kai cha ya do hayanga nang tak mai lak tau chine ning nei bu hang yu ta nang kawang ngau ilak hayang hawan de oyen yong hu ya pai hayanga tak palan numan yong do hayanga numan ching ne se tuman to bulana yo badam lak hayang numan o yo blak tau china dam nang tawa kawang ngaw hado ki inang ata pa yongwan pa wa inang hilang kat wong bu hayang amyang ka dalan ta chan ki khong kimbu chaklak tau pa ni pai ge tau pa ni me iman ha sulak hayang iman yala chia akui chia towa tau bu hang mu yanang lak hapoi owe ngau chai numan chingne a numan tangma yen meng tambu angan wong wanghi ki ngai tamlak hayang wanghi ya di bu ki mai dambu ya pailak numan lan dambu ngolak hayang akhok mapu taine tamwande mau aha mongmai bu ki mongmailak hadawa kawang ngau ngonang tawa tinglak nang tenap nang hayang adau tumana tinglak pu kawang Jisu Kristamen me lana damlak yan mok yan ha sa yici hayang boy kada aha lana dambu dang me tak mai budang me ayen pau dambu dang me mong mai fai yoi nok te yilak toman jam sa fan fa yu boy bagya yoba Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ciao ba da ba yung wan ba kawang. Kadok nangaling, wangdang nangaling. Kada nyu halan kong kimbu kawang nang libu matuman nangaling yang ki. Tau ching na Hallelujah wangdang kawang nang menyong boy. Hayang hadaw kadok nyu me. Nang kadalan tumana nang ngau yu chai bu me. May ime yaha me. Takpu bayang ke libu bayang ke. Hayang tau chalie. Henyi anyu Jin Dr. Jin. Kadong yu may bamdangda. Hangiba nang kada. Kadok pailing. Hadawa kadok na mga yilak. Hayang boy yaha hangiba ngo. Hadaw chin ngolak. Molowen may dam daw hadaw lak. Wangdang may dam daw hadaw lak. Hadaw yaha jing na dumana mong sangnam. Hayang boy anyo kadong yu ma atanja ngawande. Teman may bangda mengobu takhaiden nan yokpu sanga sausibu mabungonang punamu bubudak hayang puyang baime maya poja budak haiden wangyang amyang kaya ya bay budak haiden demana haaying bu me ombu takhaiden idaw iyukem hangi kaya tuman takhaiden tonya ngonanggi anyay na tanap hadaw may ngobulan wangdang kawang nang iman pem kong kimungi ngonang iman pubunap singonang iman wangbiang singonang hayang iman mangobu taklam kong kimbu ngi ngonang tau jing na wangdang kawang nang songdaya abay boy hadaw me ayan yongan nang mubumay damlak sing nese wangdang kawang nang deeng wandigi Nazareth Jisu Kristamen me hadaw may yang ngobu kadalan ngobu tak haden amyang tayo Jisu memahdo tak lana damdo
hayang wangye amyang kaya sabu dak hadan hado lana damdo anu kasi yaha kaya sa angbu hado anu kasi yaha sabu bu lana dam nang Jesus Christ amen ma hayang wangdang kawang hangi kaya tonya dambu si hado tonya dambu yaha amyang changada dam nang hayang napan bu mingmo bu hayang chudai ngabu hayang anyo si yokpu hangi dak hadan ngoy abay Nazari Jesus Christ amen ma lana dam nang hayang may damlak angan wong nang men me yo badam boy nang atuling ba hayang atak may busa yichi hayang boy wang dang kawang au yan dadak may adam nang imando nang ayan chin ba dam ba chin lo bu phai ngolok hayang nang mikdi siwa dam la hayang yan mok yan ha saha lana dam bu ching na hom lokam mong may lak yichi kata aha tanap teman nang alana dambu ching na mong maye kawang nang songda nang kemjing da bailak hayang yuinok ta la ilak sagi balak wang nang kawang nang yak pa na faboy ating lak bu ka dalana nang detobu ya bay dige o wang dang kawang hadaw tuman ching na tak cha nang buah o wang dang kawang o yan ang outing dating manang detobu pa ayan ching na mohiman ngo nang noksa ta ko mailak sa ating lak po ngo nang hayang hadawa yahata o chao ba kawang nang da fan faboy hayang ating lakpo bay pabu sihingin pumenok machon wanda pumenok shooting anya wang ngoye damba ngauding dading machon bugaya pumenok chalon la hayang akawang nang angching chalon bu tuiso me tumana ngilak hayang aniu tumana ating lakpo kanda nyi cha tuman ngoylak hayang hadawa wang dang ngona nang men me o yan do bu paragi kawang nang moy man dam do tak hadan mo bu nang may dam bu jina menyong faboy saw adam takpu man mayok batak sang onanga Nazari Jesus Christ aman machondo Jesus man machondo kawang nang angan wonga hayang tak lana damba hallelujah wang dang kawang Nazari Jesus Christ aman me fana fa yop nang tolana soba nang monga iyo amen kawang amoy ma tobu saibu namno tambu nyo takpu lan ching na se yupa tambu nyumba nyo soshan palanda mung maya nang kawang anuman de yilak pamui mana tamsi sabu hibak madamana hem chaibu ngoha nya nau chungam ya akung sa iman akung te hem lok lak ching na se hibak padam nang
Hemwing may fay kawang mikti siwa lokalay tambu akong damong may yanang kawang numan ayan yalak pamuy mana tamsi sapu ibang matamana kawang ngaw chay pong ha kawang ngaw ya apay lak chine se nyum bada hibak pa damnang. Tamana Luke Lai Bible study ya apa inang? Luke afong cha aling panmanyi mabu tamawok tanap I bunimiang kama chapter 1 so bunimiang la. Hayang hadaw ki kongkambu koi inyay I dana yok lak. Taw kema awang yikaw achinga hadaw ki bu dokta kaya alo lan ba chapter glabab nimiang yang anong lang nhau đại lạc se tây bung na lai FK Yong may I da bun miang ma may yang khui yang ngau ya bo may laki ngonang teman ngau me mu nyan bu hai me Luke nyan bu lambulan tui show book of Acts chapter 1 verse 12 Mapu 26 tengoya achinga samam sia achinga salo ngobu kai hayang teman ngau I ngok ko mai mangai nang ja English ha I okku ajibe anu yo onga mai ibu I ngok doi ngai bu nang lambulan lai apongcha aleng panmanyi ma wangbu akem dengoye cha nyi lem tau fai me olips nyekpu kadang mapu iman Jerusalem de ye hadau kadang Jerusalem pai owe sapat ma kemchang pu lamne hai ngo obe iman Jerusalem ngoi iman ngo ching atang pa tap te iman Peter John James hayang Andrew Philip hayang Thomas Bartholomew hayang Matthew Alphaeus aha James Zalot Simon hayang James aha Judas Ong Iman say sekolan fai hayang Jisu anyu Mary hayang inaulan fai mong chane sayang yopu ma yoong wong nang yalak pango Toba nyi hai hipak me chehinaulan yoma Peter Yong Jam ngobu akung koja fai ma ta jaju ngoyanggi hayang Jehinaulan awa Jisu for balanda lam ho hatau Judas jiang hanghi yaha acawa asong mamu David ju ngau hatau ngau lai ada ngailak bongbong ne ngoyanggi hayang jing ne I deman yoma jana hayang hatau sausan pu me yoi maidam ya Saa hatau katawa yoi anu doi ami katok cha sak hayang sang ma song yayda sinyu sau ngai hayang ayai among say sau ngai Jerusalem ngobulan say hatau singapai tau kai hatau katok te iman ngau ma alkel dama senyek lepu I katok Hang ching ne tawala hem light up ma hatau nyana ngonang I ngok ching nuwa window hayang hatau ma o ngok ne tadam hayang I tuiso mi te ya ne tamdok tau kai teman yomabu kata cha o yongwan pa Jisu teman mapu tai hayang ye ngok pu esai ma teman fai oma ngok John bapti bu mapu I teman mapu mantai bu nyi ngoye
Daulan kata yom buca teman fai I yang yibu sagi fabuna menglak yang. Hayang iman Barsabas se nyekpu Joseph ide Justus se nyeknang. Hayang Matthias ni li ngai. Hayang iman Yopa Yongwan Bao owe kata lili mongjang sing. Hatau ni yomubu nang au le tumanda haufa. Hatau sausan pu duime maidam yaklak jingne. Hayang jodaswe ide nyingyang pu duide lai yelak jingne. Tau yang pu lampu duisau. Tau fei me iman imni jingne pongyang. Hayang pongyang pu Matthias de hat. Hayang lambulan panmecha fai Tau dengoya. Chapter 1. Sorgi. Ada hat mong ma Bible cuman ibu ngok poi tanapa maidam ya yang ge kawang nya ina muhiman. Hadau tomat tanapa ibu laima akyang nyuma tomana ngaumik ke ihubua sauyi de tailak lam libu. Choosing a path forward. Yesigama kak shubu lam tobu. Or finding the right direction. Hadawiya jale jabe hayang ajing ayu yun myang buki hayang imnia cham se kemdo mailak ngau muki ngok bu jing ne. Hadaw option payang hanang. Look nyandu lai se temana hadaw lambulan laya temana sing diki. Hayang iya yoonga details nyana tabu teman tanap yang ge. Hayang wanda verse pan menyima. Olips nyepu katang mapu iman Jerusalem de ye bujang inang. Hayang hatau katang Jerusalem pai over si inang. Hayang tawa aniu sapat makem jangbu nyue si inang. Tau kama Jerusalem de dabolan sing nang. Ngi ngok kelak Jerusalem cambai kau chan me, wanda cambai kau chan hawa ulip katang ngonang, hayang atawi ba mayang cai bu aji, me tai hawa, hayang cihudilan iman wang lem me, hat nyu in kem bu yenang, hayang boy sapat me kem jang bu nemyang kama, half miles pangpa, hay ngok bu sinang, tau ba iman kem oklak wang lem ngok bu. Hayang hadawa half miles pangpa. Kilometer cakai yang ngok bu hayang buat mayang cai bu nyuina aci bu. Hadau kan ceng inang. Hayang tau kan kadang de iman olip se nyepu kadang mapu iman Jerusalem de yebu ceng inang. Hadawa Yesus Krista wang de ya adai bu ngijang ngi nga na ngok bu mabu. Saji iman lai ye yang ambugan de yebu si hadau Jerusalem de. Hayang hadau Jerusalem ma tau nyau ni ne chia boy kem jang bu distance nemu meang bu jeng na lai yebu jeng hadau ina. Ta kon picture tau ge tau ha. Ka dang jam olive ka dang ma Jisua wang de ya in yang bu hadau jeng. Hayang iman lai yebu Jerusalem de yebu jeng inang. Hayang 13 verse me lai wanda Aubay iman Jerusalem ngui iman ngocing atang batap te iman atang batak hado upper room de Peter, John, James, Andrew hado Pinlan hado kongkempu iman hado ongbunginang. Hayang hado me James akemba me James aha Jodas ong singinang. Hayang iman panmeja hado menginang upper house upper room me. Hayang bodo me Jodas Cia bioi James aha. Tau jing ne hadau Judasa Jisu yobu ba Judas jiji. Hadawa alau ba Judas. Tau keme disciples iman pan menyingok buyoma Judas semen buah kada nyingok yang buyang. Judas Iscariot, son of Simon Iscariot. Hayang saat tanap teman ibu ba umbu ba Judas. Son of
James. Tau ke me, hadau picture me tau na tam hunang. Hadau lan, ngui bu cheng inang atang ba tap te. Jisu 14 verse me, iman say sekolan fai. Hadau pan menyi sa ye chi, pan mecha sa ye chi. Hayang boy anu sekolan fai yo, sinang tau me. Anu sekolan no, hayang Jisu anu Mary. Tama atau picture painang, hayang inaulan secam inang, hayang mong jana sayang yopu me yoong wong nang yelak pengok si wong inang. Tau kema hadau kada pan menyi natan lan sa ye chi, sekolan no tau me, upper room mengok pu temana nginang, anu imana hang kesebusi mong jana sayang united jana in one accord jana miang bu hadau inang jana miang yang hangga ngok busi yopu ma yoong wong nang hayang yopu ma yoong wong nang ni cha ni ngok bu ji hayang boy yalak pe ngok sinang continuous yipan be mong jana sayang anu yopu ma yopu lili na ji hadam anu yoong secam anu wong nang secam ngonang. It means a lot. Tahu dok secam anu yelak pe. Yelak pe. Hadau ki ngoyang ki si butamana nginang. Verse 15. Tahu ba ni hibak me, che hinaulan yo me. Peter yong. So among the disciples, che hinaulan ibn lang ngok bu hatau yo me Peter yong ngai bu cham ngok bu akung kho cha phai ma ta ja ju nanjing about 120 in numbers iman hatau wan de sep chimbu wan hatau yo mu bu che hinaulan pa yo mu Peter yong ngai bu tau cheng inang hayang hake verse 16 Peter ibu che hinaulan Owe Jisu for balanda lamho. That means Judas Iscariot. Jisu folak jingne Jihudi landa folak lamho bu lam epu. Hadau Judas Iscariot jeng ibu nang. Jahinaulan owe Jisu for balanda lamho. Hadau Judas jeng hanghi yaha acau asong memu David chu ngau hadau ngau lai atak tengai lak ngongpong ne ngonang hadau alang balai Psalms mengupu hadau jeng reflect me menginang verse 17 me hang jing ne teman yomapu jane hayang hadau sausan pu me yui maidam ya hadau Judas teman sausan pu 12 disciples yomapu jane kaun namyang bu ibu me ombu ba one of the apostles hayang teman ministry tamaling buma iu tamaya aling buba hadau ibu ngunang maidam ya verse 18 ma saa hadau ka dawe yui anu dui amiye ka dok cha sak hayang sang me song yaida sinyu so ngai hayang ayai among sai so ngai yong nyamlak bungau na hadau dramatic. Judas Iscariot Jisu yau hak buka dah. Libu jeng. Jeng inang. Hadau jeng tu mana? Nginang. Hayang verse 10 me. Jerusalem me ngok bulan saya hadau singapai. Tahu kai hadau kak dokter iman ngau me agel dama sa nyekpu lepu kadok hadau me kadok cha sakpu teman nginang hayang hadau kadok sakpua Jisu yau habu 30 coins of silver hadau sak yang ge hayang boy tanap teman ibu ba ma Judas Iscariot manli wanda sak yang hadau kadok ma libu ki
hagi ya judai pa ina tambu hagang inang hayang boy actually ya ating ba commentators lan ibu de lewa pabu comments le wanda ka dok sakpu ba a Judas sakpu yichi ngin ba a Judas jengin jonbu legally Judas jengin hangi ba jisu yo bu 30 coins of silver hadawa awi jengo yichi Judas hadawa kemjing mumungok bu ngyang balanda i cham lui mong sang tawa hadaw hang na lengyang bo hanggal lengyang bo sa tai bu jeng ne i hadaw ngin na menya se le yi phasi bu hayang boy hadaw ngin na sa ji kemjing iman ngin no ya it becomes like nobody's money au hi ngin no meang yo đâu chừng nè, hạt đâu ngang ba lan là tùy trả li, hạt đâu lan là cả độc trả sắc, hay hạt đâu cả độc á, borders field, tích yao ba lan nè, tích yao lắc chừng nè, cầm ya bukan, hay bôi cả ham man wai lắc allow utility chừng nè, mấy ya mấy bukan. Hayang hadaw nyo yabu akyang nyo criminals tui lang buka da lima buka wande nokpu yung ay bu kupa lai pa libu ni hadaw mangmulang nyo jing ne yin ba o ba strangers lan kemayong buka dalan nokpu yung ay hadaw mang tau bu namyang gama mangmulang nokpu yung ay buka dalan mangmulak jing ne hadaw kadok sak hayang hadaw kadok te i kadok hang ne hadaw i saibu ngin 30 silver coins pai hadaw kadok sak yang ge sina so that's the picture hayang verse 20 lai ha hang ching ne Dola hem light up ma hadaw nyana ngok nang i ngok ching new window hayang hadaw ma au ngok na takdam hayang tu so meet the ya na tamdo Psalms 69 verse 25 Psalms 109 verse 8 mam nang sau yi da tai lak lam lebu khak shubu lam tobu choosing a path forward, finding the right direction. Tanapu topic. Ngao da wanda here and there do remind me ang opay. Hataw me akami kau me tau tam hanu buang sau yi de dalak lam lebu tau hai samai in any situation taman bai situation ho glak Judas ki bu ya phan Judas ya bai bu ya phan ki bu ni nok sa phong trong ho glak hayang boy tamana a way forward tau noi the right direction hadaw wong sau yi de dai bu wong bong aniu hadaw direction khak su bun chilak wong bong hayang tanap taman i dai bu lamma hangi direction ya bu si the early church as it one day they have acknowledged the crime committed by Judas. Judas hangi tui meang yemai bu ling hadaw yana iman kong kembusing ngiyang gi. Tau jing ne iya penlan pan menyi ngok bu yom iya yanang siya. Only 11 in upper house. I Taiwan de aniu penlan yom inan lai lak jing ne Matias si bu hadoli Judas nan lai lak jing hayang hadaw nan lai
hayang hataw nan lay lak ching na qualification pha bua Jisu i ministry akung wang bu mabu i penlan pai cham sengok bu hayang ministry tu so lenga Taiwan da ka nyen wang ha khong ngi bu Jisu pap ti bu ngi bu no John pap ti bu ka hataw yan ngi bu hataw qualification cha hataw khong kem bu ngi bu na lak wong bong Jisu fai cham ngo upai bu i ling bu ministry tu so ngui bu ngi bu awang ma bu aniu Papti bu, anio kanyen wang hatu ling bu ministry and his teaching e konyong walai bu. E belan pan maca cai yang ke, tahu ki teman ki equally cai bu kata lelak, equally ngi bu kata lelak, equally eyewitness dem yang bu kata lelak. Hayang awang mamu, hayang akem dengo yang ngi bu. So that's the qualification 1. Ni sebab qualification na the resurrection of Jesus Christ. Jisu Krista yang ayibu atau ngibu. Hayang atau ilibua yang ayibu Jisu Krista pungau ends of the earth sagi palak jengne. Sagi palak jengne. To do the mission. Atau jengne lelak. Atau qualification by subu gada. Matias leyangi. Teman wang lam hadaw area, hadaw ward sa ulinang. Hayang boy, teman hagal ilak ni dahil bungo nang. Hayang boy akyang yuma early church decision de laywande. Iman hadaw qualification late down namang yang. Hadaw bay subu kata nyile. Hayang hadaw nyile yang anyo kawang da yopa siyang yop. Hayang kawang nang among buba, ambu ba si hadaw hau ba si. Hayang ayop ngobu kia hayang imana hadaw pungyang buma hadawa anyo Matias tahat hayang hadaw kata pinlan yoma chaneli Judas kirot nanline. So Judas kirot pangpa iye hadaw circle of love tau yang hadaw pumanok soching tau yang hadaw cinghaipan soching tau yang Kung dip tau yang I pangpa latkat yang tayo abyoy. The church did not break down. The community did not break down. The unity did not spoil, right? Hadaw unity yamak. The salt, the light of the church, the Christian did not diminish. Hadaw nga yamak maayat. So that's the way forward. Hadawa so you go to tailak lam. Hadawa kak subu lam. Tayak tay mungina. Hayang bu mabu me. Teman noksa me. Society me. Kong dep me. Oba Judas ki bu yafan pe yang ngu nga mo bu bu ngayang hangga ye bu yafan pe ya pe. Hadaw problem. Hadaw difficulty me teman stuck nem yang onang. We feel the band and we stuck in that. Cham lui tak, cham lui meang. Cham lui mong meang. Sa ji hang hiu cham yeling hu. Hang hiu cham yeng au. Hang hi la li bu yenang, hang hi mong mai bu yenang. Ya ha me hang bu yenang. Hang hiu yenang. Tak pu bahaya aniu lai ye tak. Hayang hadawa ating me crime na meang bu jing na. Hadawa pa bu jing na, pen bu jing na. Hadawa acknowledge na meang. Ye pen si ye. Ye bau si ye. Hayang boy. Adam matau mai takal so te ye. Dismiss na cha meang ha. Cha yan ha. Cha tam ha. Cha lan ha. Nok cha yan ha. Chay nào lan ba tay miệng ha, cha miệng ha. Hà đâu chát phê cha yan ha, lấy bu jam. Đâu li đâu bê, pu mai nok mo ngay no. Anh yêu nang individual guest mo ngay no. Can you take a way forward decision? Heki bu ya fan ma, heki bu situation ma. Sau yi cao da tài lắc lâm li ốc nình ya. The early church
tanap ibulay awang ba Christian kada may yang ngat umanang hadaw ma 120 pangpa kada iman yo mo bu leaders hadaw liu yun ang hayang boy leader becomes important so Peter stood up hayang Peter ngau chay hayang leader ala lebungina hayang Judas miang bala na po bu yichay miang bala na fine ha bu yichay hadaw iman shot ching disciples i phai bu pin lan na Judas po bu yichay i phai bu pin lan na Judas kot ya dai bu yichay hayang 120 upper room mongok bu Christian ka dalana Judas tui ha si ibu capital punishment pa do si bu yichay iman hang dem yang tui bu yichay he died himself Tamanyak julak wompong anak. Sometimes we take the matter in our own hand. Nok po dan teman yang situation ma circumstances atau teman lik one day. Teman bu teman pen bukan maangai kalak. Hayang hatau tak ma hatau problem mas tang nem yang ngolak. Ya kai jauh sau ye tai bu yok la. Tau jing ne tanap hatau ma ngau bu teman na ya kai ja sau ye tai lak pa jing ne teman decision. Yui ayen nok sama ating lak pu ma ya lak bong bong yang aniu nyi si bu ma reaffirm our mission and vision. Pumai nok cha jama akau rungo bu ji bu kai teman ma mission ngonang bu da nang hayang atau teman cimbu konyak pang cimbu mission ngonang vision ngonang. So our vision and our mission will take us forward. Teman mengobu, pumanok mission hayang a vision na teman. May dam yalak, so ye kau da tailang ngonang. Hado teman reaffirm na yalak. Hayang evaluate, of course. Pastor mo ba hangge, tikon lan na hangge, leaders lan na hangge. Domana caca evaluate na yalak hado sunang. Hayang if need be, strengthen the leadership. Hayang ataw ba tikon na wong nang atam ko, yak pa wong nang atam ko, pastor wong nang atam ko. Chudai me, konjong me, yopu me, sibelambe me, ating lakpu me, in sound doctrine. That's the way forward, a right direction. Seek unity through transparency. Ngau ding dating ibu, kongkimbu chau si ibu, accountability. Nok sama, sekonatan ba mataw wongpong. Hayang society nang ngobu society ma hadaw wongbong nang hayang hadaw ngobu pumainok ma hadaw wongbong hayang hadaw transparency ngauting dating ibu kaya teman unity me meang ngolak hadaw process early believers lana early church lana hadaw decision ya yangge hayang imana kawang mongbu ba yam yangge kada mongbu yichebe. In today's church, transparency and open communication are key to maintaining unity in case of any church issue and take a move forward, allowing for healing and rebuilding our trust with one another. There is no other remedy. Transparency. That's the remedy. Unity, teman sebesabu mola. Panpong list, lama-lama teman ngai nginang. Hibak-hibak madawe, pumanok sucing me. Hataw lisa teman book form print yang ngai lak aja yo. Yup nok ma yang hibak yan lak jeng ne. Aniu lama-lama social media me taibu jeng ne. Teman wang lama ibu me yang yebok bercaca de yaha me hengbu. Ay tahu ya pa mo si ben asimba pa bu ay si yang ya ma sinlui bu ki asimba panpong pa bu cha yang ay ba jam simba jam se amai ba lam encouragement ngo si bu hayang boy anu ameng ba ye ka ma jam ya wan de oda mai bu minyong ngam ba ya bu na myang ka wang ma bu moi man taw ha se bu ba minyong ngam ba ngau min ba hai taw mi evin bu jing na moi man yi taw ha taw i
balance memang lakkan mo na. Hayang boy pumay nok ma audit ya nang. Hayang hataw kanda iwanda hangidang ma audit ya lak. Sehingga ya mo memang kama. Hama tanap pay bu pandong hangsin. Mong may hangsin. Huyak lai ba hangsin. Yan mok yan ha hangsin. Hataw nyan bu lease. Hataw dang ma account. Hataw audit ya lak hay. Daw jing na. Tuman ma every Sunday how bu hadawa that becomes handy. Hataw ay yang teman record na. Hataw dang ma best na yang audit ya lak. Ning na ibu ngok bu na yang kama. Hataw refer na yang lak. Which man? Hadaw man. Which man? Hadaw man. Oh, he got that person. So, and very soon, the man church computerized na miyang. Sing buman bu na silan teamwork na miyang kay. Jam we click wanda hadaw software kay hadaw kong kimbu jam hawla. Ninok nok sa jing panpong list sing hukuma nang ninok nok sa head of the family min han buda. The whole diets that you have given throughout the year should reflect in a second. If you require a printout, order, just print out. Hadaw software wongpong. Hadaw accountability wongpong. And this will happen soon. Sa ating laknang. Because we have young minds who will work for our profile, family profile, and also your offering, your monglong tobu, panfong hadaw kong kimbu. Hadaw ki Hataw kibu. So come back to your family. Hanggang si hengin chun busi. Sa kau na dan iba, account tay lobu. Na. Society ngin alaw hanggang chun busi, hadaw tay daw. Relationship, hanggang unanggi. Everything had a transparency wongbong. Not just in money matter. Tumanang ngin na jam lui target na miyang nang transparency si wanda. Okay? Daw jing na a way forward. Noksa halang yelak jing na, noksa mong lak jing na. Trust rebuild na miyang lak jing na, transparency. Unity yelak pang olak jing na, transparency. Hayang kadong yu kadalan teman mo vong ngayon nang ja hayang boy. Trust in God's sovereignty and let us move forward in faith. Hado hina. Hangi setback teman mengain ok, nyulom balom ma pumainok ma akung ma ngain ok ayang boy. Kawang ma tok niang bu anga. Situation kong kimbu kawang yak tafan fa. Matthias apostle na liyang. The early church could take the gospel movement forward, and it has reached us. Wow, only 12 of them, by the way. And they have taken to the ends of the earth. If we can take a step forward in a situation where we are confused, or we feel hurt, and that's a genuine case, and you decide to take the right direction, and right step forward. Hatawa yasa nyalilak impact ninok tapailak teman pumainok tapailak. Kawang ngau cai bo aseda muhiman. Kawang ngau ya apa ibu nyum bada mong maya nang kawang nang ayen nang tuisyo nang noksada yilak pa muhimana ang atamsi. Teman tuisyo pa nang hem tui temalok lakchina sa hem number 346 FK lokalay bu wui pala na wui lakchina sa pay lakchina sa tongatan nang iman hato arrangement lingang wanda teman yopum om lakchina sa prayer points atam hato ki itam nang awang ba prayer points ma hato ba 2024 hato wang peng January ma August tunguya kawang nang hay ninok noksa kawang yana ang bude anyo semalambi hangi ba muye mana tamya pai hadaw chingna muye man minyong pha tamane yo pha anyo ni sabu ba ma
Tini mo wang po September ligang ma nang hay ninok nok sa linglak tuisyo anyo pumay no ka kebisyon pumay no ka syuko kung anyo youth department na hangiba tuisyo linglak chingna se tamda ngonang ki hadaw tuisyo lang kung kimbu kawang lamway tampa se yoplak limshibu ba ma takay din sa teman adam school na halanda hadaw tak ngay bu teman social media ma hadaw atam nyoi ma school atam ngai wang bu hadaw ngai nang Africa nyoi ma ngai bu mpox si ibu hadaw lili pipi bu teman mun town ma hadaw ngai pai wang nang tau kai hadaw ki bu takai tin ameng ma bu yen na tampa se teman yo pa please bu ba ma tini bu yo pai kam bu tai tam yo ong mai so ok bu chine se ka wang de minyong fa akim na ayen shilak chine se nyum ba amen shilak chine se hadaw tong nang episode so bu na meng ma mulan cham se yong lo pa永遠永遠只是的萬人的騰爬，愛馬路的一夜根本空的，因為永遠從明旁每天是我的家的水，也已的美。Mulan sa ibu ngau iyang teman cem sayo payana mulan yo pa Haleluya haleluya motang chao yen kawang nang mui man bu hipak mai de minyong bu fanang pa chiso nang bu hipak kawang yang ke yo me to show por minyong fanang nei na pa chiso motang kawang nang adaw ba wang peng pa nang 2024 January mawang adaw August muya dikeng tan mong makawang nang o mapay de ke ayen ne mo sa kawang nang lamboy pay tambo de minyong ko pa boy yin
kawang pa hadawa September likyang yo dini mo wang po hadawa likyang ma hangi ba tuma na lingucho na tayo lakan kong tumuma kawang nang mong po ba kay lambuye tampa anyo pa chiso kung dam kawang kebi siyem pumay no ka anyo Women Department na Youth Department na hangi ba tuisyo nang ang ching china sa hangi ba tuisyo linglak china sa tamada onang ki hadawalan kong kimuma iyan kawang nang lambuye po okay o ba chiso nang ang ching china tuisyo linga Taiwan da okpo ngilak china sa sumalampi taidam kong kimpo kawang nang ompo okay sa kawang nang diyo na anyo hangi ba takay siyang po anyo hangi ba ma wangyang wangye kadang nyo wangyang wangye may po ba chiso hadaw chalo na tayo ko yaboy wangdang kawang nang hadaw kipo ito ameng mo po nang ayan ang pase niya na mo nang kawang ba chiso hadaw ko po ma kong kimpo wangdang kawang nang wangyang wangye ameng nang ayan atay pao sa kawang nang diyo nang tuman pa na ang pa nang sepsyon pa man ang tangmasa nang ngayon natin nang diyo pa kung wang po Hallelujah. Ciao ba da ba yongwan ba kawang. yan kawang Yasan la hadawan up ning som hebak amay china kawang nang damen yong bu fanang. Kadang yu kadalan mabu hadaw ki bu hebak amay ya yo. Yoy wong bong tu show de kema anyo nang pay tuk te bu lam mabu ngok lake. Hayang bedanap nang achao kimjing yamanang kadalan payangge. Duman bay umayo opu nang kadalan oyen takadan ngoya ba iman ching no tai do yop nang. Wang dang kawang nang takadan ngoya yop nok tapay yo opu landa maidam lang angan mong bado hayang ngani buba hat ma yop nok tapay oklak ching ne. Hayang nahalan takasang ngopu mon district mahangi maangay ngoya manazari Jesu Kristo mamahado takadan amyang uchang aday dampa. Nahalan wang dang kawang nang yan dampa sanang dayop nang. Hayang atanap nang kadalan hado masibit mangonang hayang online malaibulan ng ugalak. Kadalan uyan chutaski ang onang gi noksa me pumainok me akong me. O wang dang kawang tumandang awo dampa. Jisu yaw habu kumutuman umyang onang ga. Ayan yung ba kawang nang songda la iye. Mong lipe la iyen yan yibu tawlak chingne. Nang kadalan da yalak pa ng sipsi abadampa. Hangi me ngaulay ibu, hangi me lo lambu. Panpong mahiya, monglong mahiya, relationship mahiya. Haya alaw tu show me. O wang dang kawang nang asi. Tau chingne nang si show me. Tuman ngauting dating iye. Lendigi penyanggi hayang ba oyan monglip ye. Pumainok me menya yi bungo nang hayang maya hadagi kata mabu pumainok to menye tamyanggi. Hayang boy pumainok ayi sing ba pa upian bu. Menwena sibu yuwin bu. Yui sing yang apian bu mango nang ba. Hadaw anu amyang hanggayi kawang nang sisam lolak chao yana. Oyan ting ba mamong le kawang nang song da bay digi tanap imana chan bu anu ase wang nang kawang nang ya day damsi hayang iman yanyi bu daw yang yoy nok tala iye ne dampa hayang saaji alang ba nyung wang lam tulu may sapayong chia hayang tulu may chia ngone dadam hayang bu ya kai cha si so yi gao da tai nak hangi bu ba semai bu ba ngo so yi gao lam li lak ngonang se nang da fan fa boy hadaw daidam yong me so dam yang menyong fanang hadaw hat mong me hayang ada September 5 ya adala pumenok to hingao noksa to hingao kong ki buma kawang nang moy mana damba yan ba Jesu Kristo man me nang kadalan jing na mo himan yu da ma fan fa yup nang tolan na sopa nang mong ye amen. Trên ai cha